Edela urana mbai kalande akatumine ka irona yenge waya kindu chambe twaweta maundu ma andu maenda muingo niki nekulia mbele mbele ati kubingwa kileko peo kitu mingi andu maenda muingo nakani kinene nundu adu ingi metha na kindi no akilisio kumanda mbesa andu maenda muingo nundu wa sindu siki hothukani lakini akatwa mboi kicha kumanda mbesa sainge mundu no siasi yake kulia hii maybe bane na bayanza na ki opportunities wala ku hata vena opportunity never lilikana mwenomwe musunguni wokie kana mundu unge andwala ma colonize and this ito kana kamba ni mokie embawe museo kwa history enda wililie we wonondo akamba mokitie usungu na ibindala musungu wokie ni wokie akuna wela akuna na osa kila wosa na atia asiano wa musomethia na atia kia mitaladala yake na ibindala wokite musungu pe kila mesi ite ndino andito na kindu kimo mesia sindu isi akuka kwenza mauta dhahabu sindu ila sita ndino andisio na hizo itawa opportunity masidi makona kana twathiba yo kamba masako ito tono ibindu kwa banda wa kawa na iko abanda wa kawa na iko abanda wa pamba ito tono kwa tabamba na pamba usitwa maukwata kwa mbesa nini nundo ibinda imosa ndo maka matome ata undo slaves ito meao kuwe suni udengere ndi kuya opportunity igrab yau na mo kama grab opportunity suna mama tumia na mama kuya pamba na ibinda la kwatia we yathi musongo asembathi na kumukamba we musi wale kala oyasia undu wona uisomethia ciana ciako umasomethia nundu muthe no mwe no kwenda methe mecheni ndino wa musi waku ndino wa kisio chenu ona ndino wa anana emeno uwe silasia yulwa kusomethia mwana na uwe welde kwisilasia ila tuoka ndino wa kumanda opportunities kwa mwana wona we kalande woga we kama sabu we thia ciana isi yakwa undu baba endetwe maybe ndio na tamabu hata mato no kwata weola mekwenda kana tamato no kuthukuma mituki ukekulia pe bandu ni maumalia makai makesi ya makasia no ni tukwateka wila mituki opportunity grab opportunity pai bandu mundu rathukuma Kenya no thukume ndio ndo no thukume pai bandu rathukuma lakini kila ngwe yange wa yo mundu ni kana opportunity niki ndwele kala tu ikimamba na ikindwele kala wikisilelia na ikindwele kala bingoite metho either we musiei kana we kana ukasa siati ba unungona baendetwe ndio na masabu yama ilikana neza arondo masabu yama ilikana neza ne ndani sonjenga ndai mona asiei pandu ba nikale Kenya kana bandu ba nambo ikala ba musi ni ambado kanisia bana jutu mando maenda ilobi magumete kuya musi kana kuya village ando maenda ilobi makada makamande opportunity kuwo kawethia be bandu na kumalo kasia pano ni ilobi embabewe na ilobi uwe kana opportunity kama kwithabo nyena inambo inzanga mande opportunities lilikana kana kuthi ni kumala na iko bingwa kileko kuwa mina kukwata nzia wathi so long as ni wa mina kumala kwa matei ma yo wa opportunity nzeo utona the opportunity ni wamekwata na wamekwata kwa metoke kwikila we tenet kwa ando ni mala ama kamande mbesa na ndio la izo nugo mandi ni wa mbesa pura na kumanda opportunities na mundu zero no aka kinandi anza ako kakesilia yo kaini mbikie muingo yuyuye ni chao kingina litekweka aina ngutabie ni basongwa na mundu si wasukuma maisha na mundu si ayuka aitenda cia mundu ngikwata opportunity na iba songwa kwa ndukona kana we mubingia kwisilia kana ndo mwana asome ye barone kalite mwana wa kwelo kwika loba akathukumobo ti lazima mwana usio kuna mali okase no wathukume Tanzania no wathukume Uganda no wathukume East Africa no wathukume West Africa anywhere opportunity yamina kumala no kethia ciana mbingi ila cia mina kosa opportunities na cia umala ainge maumala na sainge maketha makekanesa una kundu mekwisa kwika mepa musi twema lakini kuti kwa shakana mwana ndeso kwata we abalawe ku musi wale kala uchene ukasia undu ngona baba endetwe
nienda kuivanga miaka 5 yukite mwana umwe wakwa maybe kana aeli uyaki na baya aeto yongi kana atete siongi matete anisi umuthukumira ta family ni kana mwishowe muke kwitha na success in terms of ni opportunity ni create wa na opportunity ni grab wa maisha na sawa enda kuende ya tamukamba mana kana opportunity sika ko grab wa yete la mwene woka wethe abe bandu bagwa hata batona kulikeka lika osa opportunity zwira nai nukitha wa mina kumikwara na manondo kuthukuma ni wasonga ni wokilesa na siaku neka kukilekana kaku ko kilia mwesuku na mwesuku na kia ko kilia nondo ni wokilia nzukulu wake kembembo kilo wala ku ikala ndi ikala ka masabu ko saidi anu ya wi katio katonga chongo katio kasia pani kia biti ndo batondeka onembe ntinye mwana wako akile mwana wako emo kila sister yake kana cousin yako kana nephew kana niece akile na mundu ucio amina kukila nake either ese nake akina bayanza ni wale ku create and wangi opportunities no company wane ba ku twambie kwitha na kiliko kibingu kugesa ntu ku atuthende ni kwitha kuonza saingi ni kwa kiwo muno andu imakukia andu maisema ndio kwithia chao lakini saingi kudea ni kwitha kusema ndo umala uko kethia mwana langi meka hata ukekatamo na wikalangi to ima nando ange withia mbona kwanza be andu mabumu sipitu mbona kwanza be atu yangi ndetse kana meka lako wiko ikomana nama na muthithiana na muyaka na tu yako kamba umubwela ku taroro batonde kaweta mukamba ukasasa nyeba undu baendeto ningu create opportunity ningu grab opportunities noni no inena na ndo alama kwesilia na ndo alama mena the same mubango na ndo asuma mina kwesilia na mina kudhuko maimwe ukoka ukethia hii haina kweli ni basongetwe na nenge tuiba tutane tuiba tumunenge undu baili tumuravye sanzo nikala wisaidhi anduko kila wazi na ndiesi na mwana waku nake akauma skulu ukasia nienda thukume Kenya na kyo nienda thukume ndingi na we muski na no wiki kiu na bai mundu musie ku muingo ni kwa kila mundu lakini ekulio ni we ready kupambana gina mwana waku akineba na tukaendea kukwata nanga obati bado kwete topic imwe kwelenge tusabitie ngalina tunenete kina kindu kina nikanoke saidi anokuwa kana wina kila jailite na wina information mundu ununguya ati musungwa asia information is power no amino mekwata you need up to you we kalende we kulie UNSA nitumie kina adabwa kana ne kana nacho na nengi ndia kuna weola kwa we yindu likebwe theo usubscribe wasi you and one ndio ndo tembea study nenda kala na mone kana okile video ukewe YouTube yako yai ne mwasu ukeloela ukekala ndi bandu munni no keloela no amina kweloela tuya na imwe uitetheka no itethia mundu unge na mundu unge na kitethia mundu unge no kamba tuthiana ndwathimwe.